Ramazan barz yala zahmet se barzri musulman çonan. Munişal ehel yala khera murgu barzli. Yalum meburuk barça va kunnin ku karşı se ma'na qanedur. Sukunni yala zahmet se insan adet hussa taldaq nilul nizamru mahrum qanaq se barz yala khera nubik anarkin se musulman çonan. Sukunni juba munih temehre yaluhlen bikveysa. Amma haqnu ve zahmet irtabu dustar qinnu kurtsa ma'na. Ve çumuynu se zahmet ru sabuhunu insan nabu hasul şeyser Allahu Teala'nal jübeyelu büyükhüsse burj bit turban se gujgu ve Muhammed dosi sallallahu aleyhi ve sellem lul sunnalul kuru atfinse gujgu. Haqinu juba busannu julba çurkhgu julda dakgu Ramazan zorun hadurdan sakut. İdosi aleyhissalatu vesselam lul tarih rabu bumur. Allahu Teala Kur'an nali diyor. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kama kutibe alellezine min qablikum leallekum tettakun. Vanil ma'nagu qanedur. Ozu Allah nevvih hükmü diyor. Allahu Teala juna abraşatsa khane. Ramazan zuruzun zma yalu nu çuçu serdar. Hücum mesa ummet erden çuçun büyükse qayda. Burqay serdar zu Allah ne nihaci bükvan. Va zma duhle sabunu. Utti jubat okhircha sukun nuhadur kun arkin sakunu. Juba arkin saru salçin julda dak hadur duvan. İlçin julba çurh hadur buvan. Şamilçin Cemaat raşal halkun naşalsa julba qutsu hadurban juba sukun qutsutun erkin sarı. Dak sukun ni martıdan uçurca salçin dapnih tunu niyet duvan erkin sar va barz ibadatre Allahu Teala ne mutinu hambuvan. Ge leq raqasa musulman çonan leq raqasa tuldu qarirtu her sabuna hertaya arx utu Daknihtunu marza niyet raşal ibadetre hambuvan va Ramazan zoru. Tavba duvan erkinsar her tabu sabuna hertaya. Kunnan ku qaptan bikam bu manal bağışlayti uçin erkinsar. Sibüz manal bağışlaytan erkinsar bama. Tisu kun nicuba çurkhaya durban erkinsa. Haldik julda dukra dukoril nizam hadurdan erkinsar Ramazan zoru. Çennu kane laqlun qiya qawtan. Huve zmai taraqlaq inigu haradu kura tsakunu qadukan. İlçin çumuy uttu işin erkinsar. Uttu yuhunu maq çumuy suhurdanin izan şurul. Vilda ibadetul qurtal şeyhtu. Telefon dalabun qawxu tsemi erkin daqqasa tuldugu qarirtu. Çumuy uttu yuhu çumuy suhurdanin izan şurul. Gapsalda qainilul nizam çiçin erkinser. Tuva sidullanti yusarı. Körxiya qunnin iyennin. Mu nizam çiçabugu mu unu aham sazari. Gacuba magazinnalinden istaqayda julda spisak dunnu. Jumma gikku çalebur silasun sarı. Mu baqayda mu Ramazan zoru saqani. Jura çirçun duhurça çiçi dansarı. Jumma bihanı bükkannisar. Ge jura duvan nuti sazaru. Şal duvan bitur buvan. Ti lagmayal tuminna şal juba sukun nevikvan erpinsa. Salçin hara çatban erpinsar haba sada qabullan. Va Ramazan zuru her saqinini sada qabullan erpinsar harsa musulman ço. Jelatinna hube. Sançirca va Ramazan zuru dostlar Leyletul Qadr. Hu Leyletul Qadr. Mu Leyletul Qadrul hunu Sabus amel qanak eser azar ba zuri bulle yukniksa muniyatu her çakunu sadak abulun ba insandan taşaba qanak esa ganam tamma zahmet qakunsa summa sadak abullarca tamma khinsar ilçingu miskin garuyundan kumak bullanar kinsaru lagmayal tuminnan şamilçingu va Ramazan zuri dullal ise iftar dabu hurtuşu budullan Sen nalasun karmit ulan sançırça suman al karmit oru
Ramazan zoru zıma durhusa insan ganan gubuslar bazuma durhumanı nuksa çiri. Di çanni uçirça va Ramazan barz yala zahmetsa çançırça va Ramazan zoru duruçin bahle bunu di ünü zahmetsa nizam musulman çunan. Diva Ramazan barz çanni yala khiramur uçirça va Ramazan zoru Allahu Teala'nal bağışla biteyse bunu di julba bunahru. Va Ramazan zoru iblis şeytan dörhünü dunu di. Va Ramazan zoru dostlar Leyletul Kadru. Va Ramazan barz sabunu Allahu Teala nacan ganşeyse unuti. Muniyatu va unuqun nasa kaşir Allahu Teala'nal Müslüman çuna hunduldüsa. Unuqun nasa bahşiş kanak eser. Allahu Teala'nal juhunna kaşidulunno kumagbanno va Ramazan barz umma qaham bunu her minuta her çun işleduvan junna khairnu Allahu Teala'nın gu ibadat dulle zmardu gu duhle lagma yaltunan gu kumak bulle iftar de gu hurtuş budulle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.